Meni su rekli da sam tu smijem biti, tako da. Ajde, Bog. Bog! U koliko vas je? Bog. Sam te, Bog. Ne te. Šalim se, Bog. Bog svima. Pošto vas u Splitu ima puno. Gdje ste bili danas sve? Kući, igrat će Da. Hvala. Super. Šta? To... Like. Koliko vas zna za moj drugi kanal? Ja. A, čekaj, ko ne zna? Pa dobro, to sam očekivao vas malo stariji, mislim. Vi ne znate ni sa prvi kanal, ali nema veze. Uglavnom, je li ima ko pitanja za mene, kakva? Možete reći da. Da. To, dobro. Tete sa mikrofonom će doći i zabrat neke ko će postaviti pitanje, tako da izvolite. Hoćeš li snimati Fortnite? Da, ovaj tjedan. Jel voliš igrati Yu-Gi-Oh? Obožavam. Mislim, imam cijeli drugi kanal posvećen Yu-Gi-Oh, tako da... To ti je odgovor sam za sebe. Dalje? Kako se prezivaš? Master. Što se smijete? Ajme, čekaj, samo malo pitanje, samo malo se svi pitanja, molim vas. Ko je sljedeći? Je može slika? Ko? Ja. A budemo imali vremena na kraju, okej? A koje su ti najdraže slušalice? Ovo je tu. A čekaj, to nisi slušao, nema veze, ovo je tu. Koja ti je omiljena Yu-Gi-Oh karta? Ako znaš. A to sad moram puno razmišljati, pa ću reći Trap Hole. Okej. Fair. Ko je sljedeći? Ja. Čekaj, gdje si? Aha. Maši. Ej, oprosti, mama. Pjevaš, bi popularan. Maši! Kada ja budem snima, kada budem govorio, molim te za kameru, prema njemu, molim te. A kada ja budem na redu. Nemate to baš neke veze. Možeš biti koja god hoćeš, nacija, religija, šta god. Dovoljno truda i bit ćeš. Evo, na primjer, gdje sam ja. Hoće snima Overwatch. Ko to kaže? Ti, aha, okej. Da, hoću. Idemo dalje. Drži. Omiljeni lik. Brigita. Ajmo dalje. Ja ti sam vajtek cura. Sama procijeni. Broder, hoćeš biti na Info Gamingu u Zagrebu? Ne znam još uvijek. Prati kanal i na kanalu će ti biti objava, najava. Na Instagramu ću reći da li dolazim ili ne. Kužiš? Hvala što snimaš Yu-Gi-Oh! Hvala. Ništa, bit ćeš puno. Broder, možeš li ti snimati True Space program? Kako? True Space program ili KSP Scratch? Da, o tom sam puno razmišljao i mislim da će izaći jedan video tog. Neće biti serijal, ali ono je jedan video koji će ja snimat možda 3-4 dana pa najbolje momente ubaciti. Jer tak mi se čini dobra igra, ali da bi ja sad od tog neki serijal mogu napraviti, ne vjerujem. A, u redu, hvala. Ništa. Dalje. Koji imaš mobitel? Nemam pojma, stvarno, neki kineski sam naručio, crveni mobitel, evo vidiš. Blode, koliko godina snimaš? Otkad sam se rodio. Da, dalje. Ko? Maši, da. S koliko si godina postao YouTuber? Gle, ja sam imao i prije kanala ovog i to je ono sramota, tako da sam nažalost obrisao. Sad bi volio da se to mogu smijati, ali sam obrisao. Ono baš, ne mogu se nazvati YouTuber, ali evo, prvi video na YouTube sam uploadao 2009. godine. To je ono skoro 9 godina, pa... Puno. To je drugi kanal, to je novi kanal, ali prije, kažem, sam imao kanal iz 2009. Tako da... To su bili katastrofa videi. Ali svako negdje počne, kužiš. Dalje. Kad će nova epizoda Minecraft preživljavanja? Jednom mjesečno će ti izaći. Znači,
A više, prije sam obećao da će biti 2 mjesečno, tako da... Ono, oko 18 epizoda godišnje, pa si nedostižna i da nikad nećeš do tog doći. I došao sam. Dalje. Hoćeš snimati još Čekaj, ko je to pitao? Mahanje je super stvar. Snimat ću još. Dalje. A nemojte sad vi koji ne postavljate pitanje mahat, nije fora. Vidite, upravo zaboravio. Pa nema veze, stićeš, ajde, sjetit ćeš se. Blode, O, mogu ja 2 pitanja postaviti? dobro, to je već prvo, dalje. Kad bi te neko pitao između Marka Kovsa i tebe, za koga bi rekao da je bolji? A pa ne mogu ja, to ti moraš sam gledat. Nekom sam bolji ja, nekom je bolji Marko, kužiš? Dobro, Ne mogu ja birat ko je bolji, kužiš? imam još jedno pitanje. Ajde. Jel možeš samo reći pozdrav za moj vlog? Pozdrav za tvoj vlog. Hvala. Ja sam se opet sjetila. Ko? Ja. O, reci. Kako si došla na ideju da snimiš? Hoćeš snimat za YouTube? Volio sam igrat igrice i volio sam gledat youtubere, pa sam onda skužio da volim i gledat sebe ko youtubera i onda sam bio youtuber. Može sljedeći pitanje. Šta se dogodi ako pritisnem dislike? Eksplodira mobitel. Šalim se. Hoćeš snimati notiku? Možda. Ali isto to neće biti serijal, već bi to napravio 5-6 dana snima i napravi jedan video. Kogod me to pitao jer nisam vidio. Hoćeš snimat Roblox? Ne vjerujem. Sorry. Možda Blodek u jedan video, ali nije ništa, ne obećavam ništa. Kad ste se ti i Marko upoznali? 2013. Dalje. Morate njoj tam 2 prsta pokazivati jer ona nosi mikrofon. Koja ti je omiljena igra? Minecraft. Koji si level u Fortniteu? Što ti ima levele? Da. Ne, šalim se, mislim da sam 20 ili tak nešto. Hoćeš igrati Far Cry 5 sa Markom? Ne mašeš, ne znam gdje si. Maši. Što se to može u multiplayer? Nisam ni znao, iskreno. A ne vjerujem, nije Far Cry baš za moj kanal, ono. Dalje. Hoćeš snimati dalje na Blaster kanalu? Imam sad nekih problema s tim Blaster kanalom, pa možda. Najmanje mora proći mjesec dana, tako da je. Hoćeš li snimat GTA 5 smješteni moment? Ko je to postavio? Zašto ja uvijek mislim da ste gore? Hoćeš snimat GTA 5 smješteni moment? A smiješni moment je što se mene tiče, ja ti sve ono GTA 5 zezancija, znaš. I onda unutra uvijek bude 1, 2, 3 smiješna momenta i onda za mene smiješni moment je video bio gdje iz svih tih videa napravim kompilaciju. To bi... Ajde. Radim Daily Upload. Jel bio prekjučer, jel bio onaj dan prije, jel bio danas, jel bio sutra, to ćete saznat sutra. Dalje. Koji ti je najdraži GTA igrač? Šta? GTA League. CJ. Koji ti je najdraži auto u GTA 5? Infernus. Mogu sad pitati malo pitanje? Dalje. Može. Okej. Kako si došao do imena Bloodmaster? Znači, bio neki lik na internetu Blood nešto i ja sam bio onako, men to kuli me nešto uzeti. Mogu ja. Ali kaže, prijatelj kao, nemoj koristiti isto ime, ono, bez veze. Ja ako dobro smislim mi bolje, pa evo Bloodmaster. Okej, može. I to je to. Blodek, koji ti je najdraži serijal u Yu-Gi-Oh? Najdraži dio? Misliš sezona? E, Sezona, iskreno da ti kažem, ova zadnja mi je jako dobra. aha.
Ona mi je ono jako, prva normalno, to je svima, jel, to je svima, ali ova zadnja je stvarno isto dobra. Okej. Dalje. Hoćeš snimat u formatu duo s Markom? Nemam pojma, vjerojatno. Vlodek, možeš li ti, kad bi imao VR, bili bi ti igrao Hot of Horses and Hand Grenades? Ne, ti nemam VR. Kad bi imao, bili bi to igrao? Ne znam, mora biti, nisam čuo još za igru iskreno, znaš, pa mora biti kakavno, da li baš... Znači, to ti je kao simulacija oružja, ono, možeš testirati bilo što. A onda ne vjerujem baš. Ok. Fair. Izvolite. Jesu ti i Marko najbolji prijatelji? Ko je to rekao? Jesmo. Koji ti je najdraži film? Ovaj. Ne, ovaj mi je najdraži film. Dalje. Kad ćeš opet snimat s Markom? I kako se našla tvoj prvi video na Bloodmaster kanalu? Šta kaže, kad ću snimat s Markom? Ne znam stvarno, kad nam se pogodi ono, vremenski da možemo. A koje je drugo pitanje bilo? Našla tvoj video na Bloodmaster kanalu? Moj prvi video na Bloodmaster kanalu. Da. To ti je onaj metal, ono što nema veze sa Bloodmasterom, da. Ne znam zašto još nisam maknio, ali... Eto stoji, povijest, dio mene. Dalje? Možeš li imitirati Marka? Ne. On je svoja vrsta. Dalje? Jesi zapeljat? Šta? Mora sa sličicama. Ajmo dalje, pa. Kad će doći nova epizoda GTA San Andreas? Jel danas izašla? Je, u 10. Onda negdje sljedeći tjedan. Hoćeš li igra Fortnite sa fanovima? Da. Sam moram još skušati kak taj server. Sad sam u kontaktu sa Fortniteom doslovno sa njima. Pa će mi onda napraviti taj server da možete vi ući, ono 100 vas, to bilo predobro. Hoćeš ponovo snimat Clash Royale? To će ti biti na Blodek kanalu. Ali bit će ono, i bit će ti epizode ono po sat vremena doslovno Clasha. Dobro, hvala. Ja ti još snimaš... Ko? Ko? Pa maš? Šta? Još snimaš utrke na GTA 5. A ja ti to ubacim u one GTA 5 video, znaš, ne napravim poseban video utrke, napravim GTA 5 zezancija, pak mi se utrkuje, ja se utrkujem, kužiš, što je to. Dalje? Možeš napraviti još jednog Rudolfa u preživljavanju. To je tajna. Ne, to je tajna. Dalje? Hoćeš li još otvarati pakove od Yu-Gi-Oh! Da. Nisam imao vremena da ih otvorim. Uvijek kažem, stoji mi pored stola i onak, okej, to moram otvoriti za sutra. Okej, moram za preksutra. Okej, moram i ne otvorim, ali otvoriti 100%. Dalje? Hoćeš li nastaviti snimati PUBG? Ne vjerujem. Možda na Blode kanalu, ali na Bloodmasteru definitivno ne. Hoćeš snimat vlogove? Možda, ali ne još, definitivno. Ja imam još jedno pitanje. Hoćeš li reaktat na svoje stare videe? Ne vjerujem, on izdovoljno za sebe, ja mislim. Prvo, srce će mi stati. Drugo... Kome? Ja! Koji ja? Drugo, volim te. Treće, jel ti se sviđa Split? Predivan je. Stvarno predivan je Split. Dalje? Hoćeš snimat CSGO? Ne, to nije igra za mene. Kad će Minecraft Maker? To ti na serveru malo propalo. Krene jako štekat. I ja kad ti to krenem snimat, i kad kreneš skakat, to te vraća, jednostavno nije više zanimljivo. Polovim jednostavno. Hoćeš ikad igrat na Hypixelu? Ode.
Gdje? Prvi red. O! Hoš igrati na Hypixelu. Minecraft. Šta je ne igram na Hypixelu? Build Battle sam isto. Doslovno jučer ti je izašao video. Onda nisam ga Pa vidio. ti... Pa nisi vidio? Ali nije mi izgledao. Aha, mene pitaš, nije izletio, moraš provjeriti. Dobro, šalim se. Uglavnom, eto, snimao sam ti na Hypixelu. A bit će još ono. Odej, hoćeš snimat Ark. Pa snimio sam 3 epizode. Ali ti ne znaš za to. Pa to nije dovoljno. Da, pa... Radi serijal. Dobro, možda, ako izađe neka nova mapa, to bi bilo cool. Šta misliš o Muči? Dobar lik, šta da kažem, za ona 2 puta što sam ga vidio. Hoćemo se gađa gogicama. Ne! Misliš li kad snimi neku pismu? Ne, definitivno ne. Mogu ja 2 pitanja? Dobro. Prvo, jesi ikad u Clash Royale otvara Legendary chest? Jesam. I dobio sam... Ne sjećam se više, ne da mi se sad provjeravati, ali dobio sam log. A drugo je, hoćeš ikad snimat o Yu-Gi-Oh kako igraš? Misliš u stvarnosti ili koju igricu? U stvarnosti. A kad nemam protiv kog igrati? Protiv mene. Protiv mene. Dakle, dobro, polako, nemam još dovoljno karata uopće. Hoćeš još i kako doći u Split? Vjerojatno hoću. Ne znam kad, ali sigurno. Rekao si da ti je bolja igrica Minecraft. Pa je ti bolja GTA 5 ili Minecraft? Pa Minecraft mi je nekak bolji, na tom sam započeo kanal i to više volim igrat. Ima veću slobodu od GTA 5. GTA 5 ne možeš gradit, nemaš ono... Moraš pratit kak ti igra kaže. U Minecraftu šta god hoćeš radiš. I to. Koja ti je najdraža emisija iz San Andreasa? Ono kad s onim autima plešeš, ono u prvom gradu, ne znam kako se zove emisija, ali s tim sam, da, Lowriders, to sam potrošio ko mali toliko vremena, ali jedva prešla, a sad mi ono ide vrlo lagano, jel? Šta? A onda je možda bilo meni video, sad se više ne sjećam. Jesi prešao San Andreas ili nisi? Ko? Koji? Pa prši. Gori. O! Reci. Jesi prešao San Andreas ili još nisi? Nisam još prešao. Znači, zadnja misija će ti biti zadnja epizoda. A prije toga ću rješavati sve one tagove, skupljat one sve što se može skupiti. I onda zadnja misija, zadnja epizoda i to će biti ono veliko finale. Imaš li auto u stvarnosti? Imam biciklu. Koji? Pa ne znam, neki, na 2 točka ide. Strašno pitanje. BMW, da, bicikl. Blodek, koji ti je po tom mišljenju najbolji dek za Yu-Gi-Oh? Najbolji po tom mišljenju? Ja ti više volim stare dekove, znaš. Ono, deck out, to obožavam. To mi je prejako. Ok, aj ti. Birbi? Ti reci. Ok, ja ću. Šika više igra Hunger Games. Hoću. Ok, kad bi bio ti u filmu igraš broj 1, koji bi ti karaktere izabrao iz igrice? U čemu? U filmu. U filmu. Ja ti više volim onaj defensive, znaš. Ja ne volim napadati, ne volim... Tako da odabra nekog karaktera koji bi mi omogućio da budem skriven, da to duže preživim i to sve, kužiš. U redu. Prvo pitanje, još snimat Pixel Ark. Pixel? Ark. Da. Ne, Ark. Nisam znao da to postoji. Moram pogledat to pa ću onda vidjeti. Hvala što si rekao. Šta misliš o Blue Eye... Ne. Blue Eyes White Dragonu? Ne to... Ne mislim. Nema veze, ajde.
Treće pitanje. Koliko su ti platili da dođeš? Ha, 4 kune. a je. Šta misliš, hoćeš ikad doći do 1.000.000 subscribera? Ne znam, to je do vas, stvarno. Moraš reći prijatelju koji nije čuo za mene i onda možda dođem. Dotad stvarno ne znam. Šta treniraš? Prije sam trenirao tenis i to je jedina stvar što sam trenirao koliko se ja sjećam. A sad idem nekad u teretanu i tako, ali ništa ne idem, kako da kažem, stalno jer nemam vremena. Kojeg youtubera voliš gledati? PewDiePie. Yeah. Koja ti je najdraža? Maši. Boja, najdraža. Šta misliš? Plava. Pa plava, da, to. Koliko misliš ostati u Splitu? Do sutra. Koliko ti trebalo da dođeš? 1 dan. Stvarno? Šta? Stvarno? Da. Hoćeš li mijenjati logo Bloodmaster kanala? Ne, bit će ono možda malo moderniziran, ali uvijek će ostat ovo. Upravo si moje pitanje, samo da znaš. Pa koji bi bio lik u igrici? Htio sam ga pitati. Zaboravio sam neka ona prva. Može. Hoćeš u preživljavanju napraviti gusarski nasukani brod i zaboravio si planinu ono Gresom, što si rekao. Planinu sa... Gresom, rekao da ti u komentarima budemo u jednoj epizodi. A, da, zaboravio sam iskreno. Tako da to moram negdje. A ovo gusarski brod nasukan, to je stvarno dobra ideja, ono. I unutra mogu staviti, cool ideja, hvala. Može dalje. Hoćeš ikad League of Legends? Ne. Nastaviti snimat Murder Mystery. Ne znam. I ono, kad dodaje neki novi update, neke zanimljive mape i tako. Ovako mi se ne da jedno te isto. Dobro, hvala. Voliš nogomet? Ne pratim ga, ali nemam niš protiv njega. Hoćeš doći na Balkan? Nemam pojma, iskreno, nemam pojma. Hoćeš se preseliti u Split? Joj, nakon ovog preljepog vremena, znaj da bi stvarno, da mogu bi. Ako YouTube propadne, di bi radija? Oh. Da, Twitch. Drugi su ti odgovorili. Blode, ja sam slušao Jake Paul. Ne gledam ono. Pogledao sam 2-3 videa, iskreno. Koliko godina imaš? Šta misliš? 20 godina. Koliko misliš? 20. Čekaj. Ajde ovak, nek svi dignu ruku koji misle da imam manje od 20. Ajde. A svi koji misle da imam 20 ili više... Dobro, sad svi koji misle da imam točno 21. Svi koji misle da imam točno 20. A točno 22. A šta ovo svi isti dižu ruku stalno? Imam 21. To. I sad svi viču to. Nisam digao za ništa ruku. Ja nisam isto. Ko ti je najdraža pjesma? A me to mijenja svaki tjedan dana, koju god čujem na radiju. A ko ti je najdraža serija? Preživljavanje. Šalim se, ne pratim serije.
Ja ne gledam inače youtubere. Koji si datum rođen? Oh, Znaju drugi, ja neki drugi kažu. A koliko si ima jaknu? Ovu, 100 kuna. Moga si meni jednu donijeti. Evo idemo. aj, digni se, daj. Koja ti je bolja igrica? GTA 5 ili GTA San Andreas? To je isto ono baš teško pitanje. Rekao bi da mi je bolji San Andreas, ali više bi igrao GTA 5, jer ono malo ipak suvremeniji. Imam dva pitanja. Dobro. Ko ti je draži između Snovatik i Marka Koksa? A pa ne mogu ti ja to sad odgovor, ajde. Drugo pitanje. Dalje. Kad se sjeti. Hoćeš snimat pitanja i odgovore? Ajoj, već sam snimio, da. Šalim se, pa trebao bi snimit, ali ne znam, to mi je dosta težak sadržaj za moj kanal, kužiš? Zašto si počeo igrat Fortnite? Pa, zato što mi je ona igra bila zanimljiva, igrao sam PUBG jedno vrijeme, onak, Fortnite, puno brža igra i ljepša je grafika, znaš, ono, na bolji način napravio. I zato sam ono rekao, ajde idem Fortnite, recimo level 20, nisam ni jednu epizodu snimio. Ne, će sranje. Ja imam dva pitanja. Ko? Ja sam pitao jedno pitanje. Pokušaj si... Aha, reci, da, reci. Jesi za Dinamo ili Hajduk? Ja sam za sebe. Neutralan. Za sebe, da. A drugo je još ikad napravi giveaway. Jesam. Ali ja ti pravim tajni giveaway uvijek. Negdje pri kraju videa uvijek kažem, sad će biti giveaway, ali nemojte nikom drugom reći da imate veće šanse. Jesi sudjelovao u ikojem? Ne. Gledaj cijeli video. Hoćeš li snimati The Bridge? U Minecraftu? Mislim nema na Minepixelu. A to je ono novo! To ne znam šta je, to moram još isprobat, ne znam, ako je zanimljivo hoću. Pitaću ga kako se zoveš na Playku, ako ima Playku, da ga... Da, nastavit ću to. Neću vjerojatno do kraja snimat, ali nastavit ću. Odakle si? Iz Hong Konga. Pitaću ga ko je najbolji meme. Snima nova auta u GTA 5. Pa snimam ih. Snimam ih doslovno svaki novi auto. A još, kad će do Malte? Čekaj, ko to... I? Malte, kad će do? Kad? Malte. Nemam pojma, iskreno. Nemam pojma, to je preteško za napraviti. Čekaj, što ima auto igra? Serijal Sky Factory 3. Ne, ali ću započeti Sky Factory 4 na blogu. Kada ćeš snimati GTA 5 single player? Možda završim San Andreas, ali nisam siguran. Hoćeš napraviti prank na nekome? Ne. Hoćeš igrati kako Far Cry 5? Ne. Hoćeš li snimat Pokemon Go? Ne. Hoćeš jednu kokicu? Može. Nemoj Nemoj sam da spljeni unutra, molim te. Ako ješ jednu kokicu, nisam smio šaku uzeti. Kod mene... A da sad vi svi dajte, me mislim. Ja... Ne, hvala, Možda vas pitam. najvažnije. Hoće mi da plakanje s njegovim autogramom? Hoće, bit će nakon ovoga. Nakon ovoga, okej, hvala vam. Napitaj jedno pitanje. Onaj koji je zaboravio prvo pitanje. Imam još jednu Sad si se ideju. sjetio 6 sljedećih. Ajme. Da, točno 6 pogodio. Dobro, par. Ajde. Prvo hoćeš dijeliti potpise. Ne znam, ali budemo imali vremena, stvarno. Dalje. Hoćeš nastaviti Minecraft preživljavanje u dvoje. Ne u dvoje, ali ne znam jeste vidio ovo
zadnje preživljavanje, ovo što su novatih bilo unutra. To mi je ono neko uđe nekom u serijal, tak ću nastaviti, ali ne u dvoje ono poseban serijal. Je li to okej? Imam još jedan. Ajde. Snimio sam video tebe, pa ako se slaže ovi ljudi koji ovo posjeduju i ti mogu staviti to na YouTube. Polako, ne možemo sad, i onda će svi tak napraviti, onda od svih moramo staviti, kužiš? I četvrto je pitanje zadnje, jel mi možeš staviti link kanala u opis, molim? Ne, onda opet moramo od svih staviti, kužiš? Blodek, alo, Blodek, koja te boja igrica, PES ili FIFA? FIFA. Okej. FIFA. Koji je tebe najdraži meme za internet? Koji je najbolji meme? Ovi SpongeBob mimovi su ono jako dobri. U redu. Daj njemu, ajde. Jel imaš Play? To se kod vas kaže za PlayStation 4, kod nas se kaže Playka. Uglavnom nemam. Nisam imao još potrebu, znaš. Još jedno pitanje. Hoćeš li snimati Doom? Ne. Dobro, ajde. Izvoli. Hello. Ko? Ja. Hello. Kakav je osjećaj stajat tu? Ha. Strašan. Ovak se osjećam, znaš, ali polako. Hoćeš se popisat na ruku i plesnit me? Može dalje. Hoćeš reagirat na Amazon Echo? Od tebe i Maka. To ti još kod nas nije ni dostupno, tako da ne kužim što da reagira na neke stvari što kod nas nisu dostupne, kužiš. Pa dobro ja ne vidim svrhu, kužiš. Hoćeš snima Guns of Boom? Joj, to je nešto Clash, tak ne, nije. A nisam čuo, tako da ne vjerujem, ako mi se svidi onda, ali to je mobilna aplikacija. Ne znam stvarno. Jesi ljubomoran na Marka Kosa? Ne daj Bože, pa mi je prijatelj. Ko je to pitao uopće? Zeka. Imam dva pitanja. Ko? Aha. Prvo je, jel može slika, drugo je, koji ti je najbolji tenisač? Joj, tenisače više ne pratim, stvarno davno je bilo. Ne bi sam htio nekog izdvojiti, a na kraju da više i ne igra tenis, kužiš? Bolje da se ne sramotim. Može, Čilić, da. Ko ti mene zvati? Pas. To je odgovor koji se očekuje, ali eto. Meni morski. Da, vama u Splitu morski pas. Koja ti je draža igrica, Fortnite ili PUBG? Sad Fortnite. Tako. Hoćeš li snimat Grotopiju? A nisam čuo za tu igru uopće. Na mobitelu. A onda neću dok ju ne isprobiš. Nije novo. Kad ćeš napraviti svoj merch? Ne znam napravim, ali to ti je toliko teško i komplicirano za sve napraviti da... Teško. Jel znaš ko su TCMF i Ninja? Za Ninju znam. Kako ga gledaš? A tu i tamo. Ne znam. Hoćeš li igrat Sims 4? Pa već sam igrao. A dobro, opet možeš igrać, definitivno, da. Šta bi prije odabrao? Bureklićeva lape. Znači, ovako, burek onaj... To je dobro. Pa evo, ja sam izmislio, patentirao sam. Čevap burek, Hoćeš pokupiti fan artove? To će pokupiti ove divne tete koje tu hodak, da, eto. I hoćeš snimat What a Hand. Slično Clash Royale. A neću, onda ću bolje Clash Royale se držat, kužiš. I to na Blode kanalu, na Bloodmasteru neću više. Čekaj. Ej, aj sad te podrži, molim te. Drži prema njemu, molim te. Pažljivo. Ovako.
Nažalost morat ćemo završiti i nemamo vremena za fotkanje, ali ćemo napraviti jedan veliki selfie svi zajedno, može? Fair. I onda će to Blodek staviti kod sebe na Instagram. Fair. Pa se možete baviti. Hoćemo se sad svi onako dignuti, ali ostanite na mjestima, samo se dignite onako, da se vidite. Čekaj. Ok, ja se neće biti na fotku. Evo ti mobitel. Hvala ti. Da, ja... Šta? A ne smijem, onda nije fair prema ostalima, znaš. Sam si stani lijepo da budeš na Instagramu. Kako te zoveš na Instagramu? Ja Blodek, samo piši. Hvala. Evo ruke u zrak gore svi. To! Ti pratiš bloga? Da. Gledam ga ja svaki dan kad mogu. Ja isto. Ja kad ne mi je najveća youtuber, ja znam sve. To poslao na Instagram. Ajde, možete se sjesti na mjesta. Kako su svi ustali da svi prosuli kokice? Tako da, hvala vam svima što ste došli, evo, žao mi što se nismo mogli slikati, ali evo ide slika na Instagram već ono sutra. Tako da, hvala vam svima, Split je bio predobar, vraćam se, nadam se uskoro, a mi se vidimo tada. Kad si prvi put vidio YouTube? Pozdrav! Kad si prvi put vidio YouTube? Kad si prvi put vidio YouTube? Uživajte u filmu! Kad si prvi put vidio YouTube? Bok! Jedan aplauz za Blodeka. Evo ovako, sad ću za vas početi ovaj super film Igrač broj 1. Hvala svima što ste došli. Ako imate kakvo pismo za Blodeka, nešto što ste napravili, možete slobodno staviti ovdje gdje su ove crvene sjedalice, pa ćemo mi to dati Blodu poslije. Hvala puno. Pozdrav. Što sam mu napisao? Napisao sam